iyi si yacu iyobowe n'imiryango y'ibanga y'umwijima harimo Illuminati, sibyo? Kandi ngo burya Illuminati igizwe n'ibice bitatu. Illuminati igizwe n'igice cya mbere cyo bita abajesuite. I Kigali mubazi ko abajesuite se? Yego. Abajesuite ni abantu b'Abakristo nyine, n'Abagatolika nyine, Katolika n'Abakristo. Abo bajesuite rero nibo bayoboye Vatican. Hanyuma ikindi gice hari ikindi gice cyitwa Septim Frankies, aribo bakontorora Israel ubu ngubu. Tubibutsa ko Israel yabayeho guhera mu 1948 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, yatangiye mu 1939 kugeza mu 1945, hanyuma muri 1948 uruhande rwatsinze nirwo rwemeje ibaho rya Israel, ubwo n'Abongereza n'abandi bari kumwe. Hanyuma ubwo Septim Frankies nibo bakontorora Israel, akaza abandi bitwa Freemason cyangwa se Framason cyangwa se Freemason, uko babivuga. Yego. Cyangwa se Freemason, bo bayobora inzego z'umutekano za Leta Zunze za Amerika. Urumva abo ngabo rero bakayobora n'isi yose, urumva. Kandi buriya abo Illuminati ngo bagira ukuntu bizera buryo wowe utabyiyumvisha. Bo bizera yuko mu gihe imperuka izaba irimo kuza ikomeye, ngo Israel izaba ari urufunguzo rukomeye. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Nyemerera uyu munsi naho twinjire mu makuru yacu ndetse n'ubusesenguzi butandukanye, aho turi kumwe na MS uraho? Muraho neza. Umeze neza? Turashima Imana. Yego. Uyu munsi muri Middle East bimeze bite? Amakuru ari kuvugwa ameze gute? Iran ni Israel ni Amerika. Uyu munsi muri Middle East intambara Israel na Amerika bashoye kuri Iran barayiteye. Ubu ngubu bisa nkaho Iran noneho yatangiye kugaragaza ibintu bidasanzwe nkuko yagiye bivuga. Nuko Iran ngira ngo wa mugani dushobora kuba tuyumva kure twari tugira ngo n'abantu basanzwe. Yego. Kandi koko bigaragara ko nkuko bavuze ngo ibintu ntabwo bajya vuga ibintu batashobora. Yego. Kuko biragaragara ko Iran bikora nyine yatangiye kwigaragaza, kuko yatangiye kuzana amamisiri ubwirinzi butashobora guhagarika. Yego. Rero ibi bintu bikaba byatujyana ku buhanuzi bw'umuntu witwa Professor Dieng. Yego. Professor Dieng umwumvisheho? Professor Dieng naramwumvise, njya mukurikira yavuga ibintu bisa naho ari ubuhanuzi. Atari utangiye umbaza n'ukuntu Professor Dieng ugomba kumuvugaho birambuye. Yego, nari bivugeho, ariko mbere na mbere sinzi wenda niba ari cyo twaheraho tukavuga ko tuvuge kuri petrole, kubijyanye na petrole tubivugeho nyuma. Kubijyanye na petrole. Yego. Tubivugaho iki? Petrole muri make iri mu kaga. Iri mu kaga. Hari icyo narindi kwibaza mu kanya gashize, ni iyihe mpamvu Amerika na Israel birasa kuri petrole, ku nganda zitunganya petrole, kandi nabo ubwabo bayikenera ndetse n'abatuye isi bose? Ubwo bakabimbaza ati kubera iki Israel na Iran na Amerika barasa ku nganda za petrole za Iran? Yego. Iran yarasa kuzabo bakarira. Ibyo byose birajya gusa, ariko ngewe nzi neza ko petrole bayirasa kandi bayikeneye. Kuki bayirasa kandi bayikeneye? Ubungu rero intambara ahantu igeze, nk'abantu bagiye bareba nyine twayita war of attrition. Ni intambara yo kunanizanya, nkuko twabivuze nyine. Ndaza ko turabivuga nyine, urabona Professor Dieng nawe niko nabibona nawe. Yego. Kandi urabizi Professor Dieng ni umuntu w'umuhanuzi, ariko ntabwo ari umuhanuzi usanzwe uri aho ngaho. Ni umuhanuzi mbega urabona abantu bize amateka. Ubundi baravuga ngo l'histoire est une science qui étudie le passé de l'homme depuis son apparition sur la terre jusqu'à nos jours. Yego. Histoire, amateka ni isiyanse yiga ahahiseho umuntu kuva abayeho kugeza uyu munsi. Yego. Hanyuma akazi ikibazo kitubaza ngo pourquoi nous étudions l'histoire? Kubera iki twiga amateka?
ubu ndagira ngo urimo urasasira nyine ukuntu nyine ahantu Professor Dianga akura ibisubizo ntabwo ari umuhanuzi nka wundi bajya gucya ngo bareretswe ngo ni Imana yaberetse ngo pourquoi nous étudions l'histoire pour connaître le passé vivre le présent et préparer l'avenir. Aho ngo niho igisubizo rero cy'ahantu muza Professor Dianga akura intuza akura ubuhanuzi bwe, afata ahahise akageranya n'ubu ngubu, noneho akagira gute agakuramo akamenya ibizakurikiraho muri fitire nya muri future, yego, mu gihe kizaza. Professor Dianga rero yahanuye mu 2024 ubwo ni iyi ntambara ya Iran itaratangira nako ubwo hari harimo iya Ukraine habaragaho umwaka ngo ya Iran ibi avuga yuko Amerika izatera Iran kandi Iran izabatsinda, kandi abanyamerika n'abandi bantu ku isi bose bikanga kubera ko uwo mugabo ibintu byose yagiye ahanura byose byarabaye. Yego, so rero yabigenje batajya bamubaza bati, yaravuze ati Iran imaze imyaka 20 urumva biteguriye intambara, urumva nukuvuga ngo Iran imaze imyaka 20 yiteguriye intambara, urumva none ngo bakamubaza bati se Professor kubera iki Iran idacika intege, nyine ngo baramubaza nyine kuri iki gihe ngo barimo kumubaza yego, kuki Iran idacika intege. Aravuga ati Iran impamvu badacika intege nuko bavuga ko barwana na shitani, ko bafata Amerika nka shitani, hanyuma Israel bakayifata nk'umuhungu wa shitani, bo bakifata nkaho ari abatagatifu barimo kurwana na shitani. Urumva rero kurwana n'ikintu kibi, ari shitani urwana nayo nabayo, noneho urubango wowe muri make wowe ufite imbaraga nyinshi z'umukwemera zikomeye, kuko ubuzi kurwana n'ikintu cyahatari kirenze, urwanira Imana, urwanira iyo hajemo imyemerere, urwanira ukuri, urwanira ukuri, urwanira ikintu cyahatari kirenze. Rero Professor Dianga yavuze yuko impamvu Iran ikomeza ifite imbaraga ni ukubera yuko Iran iyo ubwayo irwana yumva yuko irwana n'ikibi, irwana na shitani, kandi bo bakabarwanira ukuri, bakabarwana nyine urumva bo barwana nko ku ruhande rw'Imana, yego, bakabarwanira ukuri. So ubwo ngubwo rero Professor baramubaje bati se ninde uzashirwa n'amasasu imbere? Ikibazo ntabwo ese bangu ni igihugu kiniki gihugu n'iki, yaravuze ati okay reka turebe, ati Iran nako Amerika ikora ubwirinzi bw'ikirere interceptor. So baramubajije bati kubera iki Iran nako Amerika, so ninde uzashirwa n'amasasu mbese, kuko twatuvuze ninde uzashirirwa mbere n'amasasu mbere, yego, uzashirwa n'ibirwanisho mbere mbega, urumva. Aravuga ati Amerika ikora ibisasu bya interceptors biriya bitangira mu misiri, ko n'ubwirinzi n'ibyo bwirinzi bw'ikirere 600 ku mwaka, yego, mu gihe Iran n'umunsi umwe ishobora guhita urasa misiri 600. Kandi twabonye ko ubwirinzi bw'ikirere bwa Amerika ubu ngubu kugira ngo byibuza bukurikire bumenyana misiri ya Iran iri, bashobora kureza na misiri 11 cyangwa 12, urumva. Ubwo ngo nyine abazi iby'imibare bahita bamenya icyo Professor yaravuze iki, ubwo buri muntu amenye ibyo yagira gute. Niba Amerika izamuye buriya bwirinzi bukaba bwakwataka ibisasu bya noza bya Iran wenda bikozwe mu kwezi kumwe, kandi Amerika ubwo bwirinzi yarabukoze igihe kingana n'umwaka, ugiye mu mibare wasanga Amerika iri mu bihombo. Bibaye ari ibyo gushirirwa n'ibisasu cyangwa n'amasasu, Amerika yashirirwa mbere. Niyo mpamvu nyine nabonye Iran Amerika asabye inkunga na preach mu cyo by'abarongo baheza za miliyari 500 z'amadolari, yego, cyangwa se kugira ngo ikomeze intambara, cyangwa miliyari 250 ireke, hanyuma igasaba na trillion 200 ne kuri abashinga amategeko, yego. Iran igahita ivuga binyuze muri minisitiri w'abanyamahanga ba Iran, akavuga ati ako nta gatonyanga murimo gusaba, muzataba inkunga mpaka
kuko urumva ni war of attrition, mbega ni intambara yo kunanizanya. yego Urumva? Hanyuma professor yakomeze adevelopa nyine avuga ukuntu ibyo bintu bimeze. Rero leta zunze Amerika zikora ubwirinzi 600 ku mwaka. Ati ubundi igisirikare cya Amerika ntabwo ari igisirikare cyaremewe kurwana izi ntambara. Ni igisirikare cyaremewe kurwana intambara y'ubutita ariyo bita Cold War. Barwanaga muri leta zunze z'Abasoviyete. Ni kandi intambara y'ubutita urayibiye ukuntu bayirwanaga, intambara yo kwerekana imbaraga. Icyo gihe rero Amerika yakoraga intwaro zihenze cyane, zahatari zihenze cyane. Urumva? Ninde bagiye mu kwezi bwa mbere na Amerika, ubwo ni ibintu by'amamiliyari y'amadolari n'amatiriyoni y'amadolari, kugaragaza ibyo wagezeho kandi by'agaciro ariko y'agaciro karenze. Yego. Urumva ni ariho barimo kuvuga ati miliyoni ubango 15 drone y'ibihumbi 15 ya Iran irahanurwa na misile enye. Misiri imwe ifite 11 by'amadolari mu gihe miliyoni 11 y'amadolari. Yego. Kandi bikagena misile 11 cyangwa 12 kandi bikaranya na drone, unyira ngo babonye ko drone nshyashya bita Ariane slash kabiri. Yego. Iyo drone iranazicikayo, zica muri humye kiko zicika kandi na shahidi nazo zirazicika. Ibaze kure kuri ibyo bisatsu 12 cyangwa 11 kimwe gihagaze miliyoni 10 z'idolari zigiye guhanura 15,000 by'idolari. Shahidi ngo ni ntuza uzi kuzirwanya uriya mu president wo muri Ukraine. No se umungu w'igihugu cyawe akabaye cyarasenyutse cyabaye dushire kuri biriya nabyo nuko nyine ni kwa kundi umaze igihe mu bintu ukamenya ukuntu no mu Rwanda bafite ukuntu bihisha drone baranabyigisha. Yego. Tunishobora no kuzuka yihisha. Hanyuma aravuga ati igisirikare cya Amerika ntabwo ari igisirikare cyaremewe kurwana intambara z'ubu ngubu. Uvuga ngo Amerika yo ubwayo ikoresha ibikoresho bihenze cyane bihambaye. Kandi bigahangana n'ibikoresho bihendutse by'ibindi bihugu, kandi ibyo bikoresho bikabikora kimwe n'ibyo Amerika ikora. Muri drone iramutse ije ishobora kugenda igakubita ahantu hagashya gaturika, izo za kamikaze. Kandi kuyihagarika urakoresha TAD, urakoresha Patriot, urakoresha ibiki bihenze. Yego. Hanyuma ubwo rero urumva aho ngo yasobanuraga uzashirwa n'amasasu mbere. Ntabwo izo ngo igihugu kineye kigwa muri kuriramo uzashirwa mbere. Yego. Kandi yavuze yuko uko ukoresha intwaro zihenze cyane ariko n'amafaranga cyangwa se umuntu tuba amafaranga nyine nkayo kuko niyo dukoresha amadolari nyine agenda kwizo ntwaro ari menshi cyane ku buryo uko buri gihe bigusaba gukoresha nyinshi ari nako amafaranga azagira ngo akanabura ubukungu bukagwa hasi. Ibyo bintu bivuga ngo Iran yimira mu ngo ubukungu bwa Amerika na Israel gake ku buryo nkuko Professor Diang yabivuze Amerika n'ubundi ishobora kuzatsindwa bikarangira ariko bisase ubwami bwayo burangiye. Urumva? Aravuga ati ikindi gikurikiyeho muri iyi ntambara barimo kurwana na Iran. Yego. Ati Iran bararasa igisasu. Israel na Amerika barayirasa. Yego. Bamara kwirasa yo Iran igasubiza. Bo bakakoresha ibintu bihenze cyane, Iran igakoresha ibihendutse kandi n'umundi ikarasa n'ahantu hangana nk'abo cyangwa ikanabarusha. Urumva? Rero bigatuma igiciro kijya hejuru. Hanyuma yavuze yuko ikindi gikurikiyeho Iran ngo igiye kuzakora none ngo gishaka kugusha ubukungu bwa Amerika burundu ngo igapfukame kagwa hasi. Ubu ngo barimo maraza muri iki gihe mu byo hano 2024. Yego. Yavuze yuko Iran ishobora guhita irasa ngo izahita ikurikizaho nogumye kuyirasa nyine izahita ikurikizaho kurasa icyo bita water desalination plant. Ubwo ni ikigo ibigo bishinzwe kuyungurura amazi y'inyanja bikayakuramo amazi mazima arimo ubuzima yo kunywa nyine no gukoresha. Ubwo rero ngo Iran ishobora kuzabirasaho kandi iramutse birasheho bari uvuga ngo yabangwa ari metero kibi 700 Saudi Arabia yabifite mu bigega byashira mu minsi 4 abantu bagatangira kwicwa n'inyota. Kandi ubwo ntabwo Saudi Arabia ni leta z'umwe z'Abarabu, ni Saudi Arabia, ni Oman, ni Israel, ni Qatar, ni Bahrain, no bwami bwa Jordania, ni ngirango ni Kuwait, byo muri Gulf d'Arabie nyine. Sibyo? Ibihugu byo mu kigo cy'Abarabu. Yego.
ati rero ibyo ngibyo niramuka ibirasheho Iran kandi ngo nibyo izakurikizaho we mu kuhanura kwe nyine abona ari byo Iran izakurikizaho buri gihe ibintu Iran igiye kurasa ashobora no kuvuga mbere usanga ibivuze mbere asanga ari byo so noneho ibyo bigo niramuka rero ibikubise bizaba ngombwa yuko Amerika ibyo bihugu by'inshuti zayo biyishyiraho pressure nyine presiyo yego bayipressinge bayibwiye bati zo noza n'abasirikare bayihatirize zana abasirikare bagenda bajye guhindura ubutegetsi muri Iran bajye ku kibuga pana kwirirwa murasaho n'intuza urumva bajye kurwana urugamba rw'ubutaka ku butaka kandi Amerika abaturage bayo 80% ntago iri ntambara bayishyigikiye nta nubwo banabishaka nta nubwo numva ni impamvu Amerika iriyo irwana yateye Iran none Donald Trump kuki hanyuma 20% bakaba bagize gute bakaba aribo bayishaka nyine babyumva ikindi gikurikiyeho yavuze ati Professor Dieng yavuze ati ugutsindwa kwa Amerika ahantu guherereye ibigo by'ikoranabuhanga bya Amerika byose uzi bikomeye Google Microsoft Amazon n'ibindi uzi nyine bikomeye byashoye imari mu bintu bita AI artificial intelligence bavuga yuko muri ibihugu byo mu Barabu ari byo bihugu bikize babonamo ejo hazaza hari amahoro hari ubuzima nyine bwiza yego yumva abakire bose bimukiye Dubai abakire bisi wakize wese ajya kurangura Dubai ibintu byose no kuhatura kuba bajya kuhaba ubwo rero yavuze yuko Iran we yo kugitiyo ni marakora irashe izo water desalination cyase desalination Iran izahita nuvango ibi bigo byaragiye byubaka mu nyanja muri Hormuz mu bunigo bwa Hormuz muri delta ya Hormuz bubakamo mu bunigo bwa Hormuz bubatsemo nyine mu bunigo bwa Hormuz bubatsemo cables ubwo nibirabi insinga byo hasi ni ibitsinga binyuze mu muhora wa Hormuz urumva noneho no mu nyanja y'umutuku Mer Rouge yego mu nyanja itukura noneho bubatsemo aya makabure barakonekta bimwe bagenda bikonekta muri Afrika ibindi bikomeza muri Aziya ubwo si byo biduhereza na internet nyine ni AI byikora ni byinshi yego irananeka sino kugira irananeka hanyuma uretse no kuneka iranagereranya ushobora kugereranya kandi ikigereranyo cyawe ugasanga yagereranyije ibintu ibyo yagereranyije bikoze ugasanga birakunze cyo koza se Sharif mwize Sharif cya MS duteregera ati ni tumutera turamushobora igahita uvuga ati yego kandi koko wabikorwa usanga birakunze akenshi ntabikunda kwibeshya gusa ntago wayizera 100% nayo ni uburyo bwo kumanipira namaze kubona ko ari uburyo bwo kumanipira abantu kugira ngo ntibizerane ujye wizera Google wizere AI nyine wizere ibyuma wizera umuntu kandi ntago icyuma kirusha umuntu ubwenge ubwo yavuze ko ibyo bigo byose bikize byashoye amamiliyari menshi cyane menshi muri ntuza mu bintu bita AI data centers bubaka izo AI data centers ni bigo ni center ya centre za artificial intelligence sibyo ayo mamiliyari yose nubwo bukungu bwose bashoye aho ngaho Iran yamaze gutangira kubibangamira kuko ibigo muri minsi nibigikora kuko ibiro byabyo bamaze kubira Saudesha yego oro baravuga ko Iran izahita ikuraho aya makebo nyine ya connect bara connect nyine baza connecting cyangwa se babisenye bahita bahombe ubukungu bwa Amerika buguye hasi bikomeye urumva kandi urumva aho ngaho binyura n'ubundi Iran yarahafunze yego muri Hormuz muzi ko hafunze no muri zo nyanja zitukura zose nta ukoma urajye gukoma Iran kagukoma nayo urumva hanyuma rero professor ubwo kandi USA nuvuga ngo leta z'umwe za Amerika ubwayo ntabwo ibikoresho byabo bitewe n'ukuntu bihenze urumva nayo amasosiyete bubatse aho ngaho n'imari bashoye hariya mu nganda za petroli mu nganda ibintu byose urumva byose Iran irimo irabirasa ibikubita hasi urumva Amerika n'ubwo kwihagarara ubukungu bwayo burimo buragira gute burimo burasambuka buramanuka hasi noneho ikintu bita petrodora nicyo kintu yari hagazeho bikomeye
ubwo ngubwo nacyo avuga yuko kizaba kiri hasi. Hanyuma Professor Diang yavuze yuko niba Amerika ishaka regime change igomba gushyira icyo bita boots on the ground, abasirikare bakakandagiza inkweto zabo ku butaka, kuko nta gihugu na kimwe kiza kirwana ngo gitsinde kitaragize gute, kitagiye ku rugamba ngo kirwane intambara y'ubutaka. hanyuma yavuze yuko ibyo ngibyo biramutse bidashobotse USA iri buryane na petrodora urumva irajyana nazo izo za petrodolari nyine uzikubona amasezerano bagiranye n'ibihugu byo muri Golfe d'Arabe muri Asazuba go hagati. Amerika yajyanye nabyo kugira ngo bajye bagurisha amapetroli yabo yose mu madolari, niyo mpamvu ubona idolari rifite agaciro karenze. Yego. Uvuga ngo Iran irimo izabigusha hasi byose, niko uyu professor yavuze. Arimo gusobanura abanyamakuru, urumva. Hanyuma noneho nuvuga ngo 80% ba Amerika ntibabyumva. Yego. Ibyo kohereza abasirikare iyo ntambara, kindi gikurikiyeho 20% nibo babyumva, ariko nanone mwibuke muri Vietnam. Yego. Muri Vietnam urangiye nkunda kwita ngo ni intambara ya Vietnam abaguku buriya bari abantu bakaze cyane, nabo abarwanya na Amerika muri strategy kandi barayitsinda. Uvuga ngo mwibuke muri Vietnam abasirikare ba Amerika baragiye ako kuvayo byabaye ikibazo, kuryo bakoze na film yangu mujya mubona n'amafilime yabo yita ngo Last Standing in Rangamey, urumva. Ubwo rero Professor Diang aravuga yuko nimamara gusenya ibyo bintu byose ayavuze hejuru, guta desalination, bagasenya izo ngizo za AI data centers, bagasenya ama connection nyine, bakarasa inganda za petroli zo bazanye kuzirasa, urumva. Bakarasa nyine ibyo ngibyo byose nimamara kurasa no water desalination bwa nyuma ejo bone ngo Iran ngo ishobora kuzakora kugira tukamisha Amerika, urumva. Professor yavuze yuko aba bantu bazashyira pressure kuntuza kuri United States of America, kuri leta z'umwe za Amerika. Yego. Abafatanya ibikorwa bayo nimamara kwishyiraho bazasaba kugira ngo bohereze abasirikare ku butaka barwana nande bagenda bakuri ubutegetsi kuri Iran. Hanyuma ikindi gikurikiyeho Professor Diang yavuze kandi ko Saudi Arabia na Israel aribo basunikije Amerika kugira ngo yinjire muri iyi ntambara. Yabisobanuye nabyo. Ibaze kugira ngo Saudi Arabia si igihugu cy'abasilamu. Yego. Iran si igihugu cy'abasilamu. Bose si abantu baturanye. Yego. Si bamwe ntibarya bamwe se ntibabana namwe. Baravuga ngo Saudi Arabia na Israel basunikirije Amerika kwinjira muri iyi ntambara. Urumva ngo kubera yuko ngo Saudi Arabia yanga Iran bya hatari, kubera ko Iran nayo irayanga. Urumva uzi impamvu yanga? Yego. Cyangwa mwese muzi impamvu yanga n'abaturi kumwe tuvugana turimo kubwira impamvu Saudi Arabia Iran iyanga. Kwanza duhere kuri Iran ishiza Saudi Arabia ko ariyo ya mbere muri kara gace mu bihugu by'abasilamu yatangiye gukorana na Amerika, kandi Amerika Iran ivuga ko ari kibi, ivuga ko Amerika kubana nayo ari ikintu kibi cyane, nko kumana na Satani. Ubwo rero Amerika bavuga yuko Amerika Iran impamvu nga Saudi Arabia iyita ngo n'umugambanyi wa nimero imwe. Yego. Kuko rero yabazaniye shitani mu gace. Hanyuma Saudi Arabia nayo ikabibizi neza yuko Iran ibyo bintu yabyanze ikabiziririza, urumva. Noneho ikavuga iti Saudi Arabia bigatuma nayo yanga Iran. Noneho ibyo ngibyo bigatuma Iran nako Saudi Arabia ifatanya na Israel. Yego. Mu kurwanya Iran, urumva. Kurwanya Iran uvuga ngo buriya bafitanye urwango rukomeye cyane, ari nayo mpamvu buriya muri Yemen abantu bose ubona bafite intambara bambara zabo barazirwana, ariko rimwe na rimwe hagiye bazi ari na proxy war. Yego. Bafite abandi babarwanira nanone. Yego. Nkuko Amerika mu bushize yashatse gukoresha abakiride bakanga, urumva.
ariko Irani yo ifite impamvu nyine, ifite n'uburyo yabigenjeje. yego Harimo Professor Dianga baramubajije bati ni iki cyateye perezida Donald Trump gutera Irani, kandi abahanga mu bya gisirikare, mu mateka, muri siyansi n'ibintu byose bari bamubujije bavuga ko Amerika idafite stock ihagije y'ubwirinzi bwo mu kirere, kandi Irani ifite amastoke menshi y'amamisiri. ahubwo n'abaturage benshi mu banyamerika batishimiye ko iriya ntambara iba. Urumva baramubwiye bati unuvuga ngo Amerika ikora interceptors 600 yego uburinzi bw'ikirere, yego za misile zirinda ikirere ku mwaka, mu gihe Irani misile 600 yazirasa no mu isaha imwe cyangwa mu ako kanya. Rero bakavuga bati niki cyatumye perezida Trump yabuze ubwenge, se byagenze bite yishora muri iriya ntambara. yishora muri iyo ntambara. Arangije Professor Diange yavuze yuko ikintu cyatumye Amerika ijya muri iriya ntambara, perezida Trump ajya muri iriya ntambara ngo ari arrogance. Abazi igifaransa, arrogance ni un homme arrogant. Umuntu uri arrogant aba ameze ati? Un homme arrogant, c'est quelqu'un qui ne veut pas que les autres les corrigent. Ni umuntu utemera ko abandi bamukosora. Urumva? Il se sent toujours superbe, il se sent toujours supérieur aux autres. Buri munsi yumva ko ari hejuru y'abandi. Yego. Ubwo bwibone rero nibwo bwatumye perezida Trump, ubu niko arimo kuvuga, perezida Trump atera Irani. Bitewe n'iki? Ngo bitewe nuko perezida Trump ngo buri gihe yahoraga avuga yuko afite igisirikare cya mbere ku isi gikomeye ku isi yabaho, ibintu byose ngo ariko ngo byahumiye ku mirari ubwo yoherezaga Delta Force kagenda bagafata perezida, bakiba perezida w'ikindi gihugu wa Venezuela Nicolas Maduro, mu gihe gito bakamuzana. Byose bimutera rero kumva yuko na Irani ari gutyo yabikora muri Irani gutyo. Professor Dianga akavuga ko ibyo bintu byagaragaye no ku bundi bwami bwabanje no ku bindi bikomeye by'ibihugu byabuyoboye isi bikomeye, nk'Ubudage. Ubudage buriya Hitler ngo yateye yako murabizi ukuntu Hitler yateye yafashe ibihugu by'Uburayi. Buri gihugu yamukubise mu munsi umwe na Polonye n'iki bihugu nka bine icyarimwe. Yafashe ibihugu by'Uburayi mu gihe gitoya. Ariko ubwibone bumuganisha Moscow. Yego. Ajya gutera kwande kwa perezida. Icyo gihe bari Uburusiya bwewe ntabwo byari Uburusiya byari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Yego. Na za Ukraine zari zikiri bwari buyobowe nande harya bwo Joseph Stalin. Stalin mu mateka. Hanyuma Joseph Stalin aragenda yikoza, abonye bamusanze Moscow, yikoza mu gikara abwira abasirikare ati mwa abantu mwe ibibazo byose twagiranye, abakoze amakosa twanye abagize gute, ariko tubaze kwikiza umwanzi. Hitler yaje Hitler byamupfiremo kumukubita, barinda bamugeza Berlin imbere cyangwa se Berlin mu Cyongereza, mu murwa mukuru w'Ubudage, bamurimbura batyo bariyahura, arapfa birarangira. Wa Professor Dianga arimo aravuga yuko icyo kintu cyakoze cyo gutera Irani nabyo bishoboka ko yazatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira gute, nyine zigwa, ubuhanganye bwayo bukagwa. Nk'uko iyoboye isi ntibikiyoboye isi. Urumva? Noneho urumva kuba barafashe Maduro bumvishe yuko nyine no muri Irani gutyo babikora. Yego. Hanyuma buriya yanasobanuye icya kabiri kindi yavuze gishobora kuba cyarateye cya mbere tubonye ko ari ubwibone. Yego. Icya kabiri nuko Professor Dianga bamubaje icya kabiri yavuze yuko Saudi Arabia na Israel aribo bahaye ruswa kitu kidogo. Yego. Baramukorombye, bahaye ruswa Donald Trump. Batanze urugero, hari umukwe wa Donald Trump witwa Jared Kushner cyangwa Kushner. Urumva, ikigo cye cyatewe inkunga na Saudi Arabia miliyari 2 z'amadolari. Miliyari 2 z'amadolari ku buntu for free. Kuko kuyaha perezida gutyo bahita babona ko twamuhaye ruswa nyine. Ariko n'ubu ngubu hano ari nko muri Afrika babikoze, Amerika yazivuga ngo mwafashe ruswa.
kandi ngira ngo nabira byo bakora ngo na lobbyiste babo ngo barobinga niba hari ikintu bashaka kumvisha kibi nka Kongo buriya ikishyura abantu bagahora bayivugira kandi yica abantu byose byose ruswa cyane n'itangazamakuru ry'abo Amerika yamunzwe na ruswa n'iki mugane bamona ntazi byabo. yego Yavuze rero yuko bahaye nubwo Amerika nako Israel na Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite bahaye ruswa Donald Trump kugira ngo aze mu ntambara. Izo miliyari rero ebyiri baziteye umukwe wa Trump z'amadolari, hanyuma ikindi yavuze ko nubwo abanyamerika babona nta nyungu bo babona muri iyi ntambara, aho Donald Trump izo ngizo ni inyungu ze abonamo ku giti cye, we afitemo inyungu ku giti cye nk'izo miliyari ebyiri z'amadolari. Ikindi gikurikiyeho, Israel yongera muri bizi ko kuva kera itera Donald Trump imishinga ye yose amadolari menshi. yego Ku buryo intambara iramutse ngo inatinze, ubu ni inyungu nyine professor arimo gusobanura, ngo intambara iramutse inatinze Donald Trump manda ikarangira ngo ashobora gusaba inteko ishinga amategeko avuga ati munyongeze n'imanda, ntabwo nabasiga mu ntambara, siga intambara nyirangije, akaguma ku butegetsi gutyo akabafasha indi manda. Hari n'umukire wo muri Israel wavuze yuko Donald Trump ngo aramutse yemajije manda ya gatatu yamuha miliyari 250 z'amadolari, miliyari 250 z'amadolari ngo akazimuha no kwiyamamaza. Urumva ikindi professor yavuze gishobora kuba cyaratumye Perezida Trump ajya mu ntambara kandi baramubwiye ukuntu Amerika ihagaze yuko iyo ntambara itazayishobora. yego Avuga yuko ari ikintu bita bira bita ngo ni Epstein files. Epstein ngira ngo abakurikirana amakuru murabyibuka kiriya kirwa kiri hepfo muri Puerto Rico muri Amerika y'Epfo cyagiye kigakorotirwa n'Abayisiraheli n'Abayahudi nyine bagashyiramo iyo witwa Epstein bona n'incamake. Urumva hama Epstein ngo gashyiramo abana bakobwa guhera ku myaka 8 kugeza kuri 16, abantu bo bakire bose, uri umukire ukajyayo ukajyamo abantu ugafatamo ushaka guhera ku myaka 8 kugeza kuri 16. Ntago ari ugutereta no gufata wumva n'umwana muto ukamufata ukamusambanya kumufata ku ngufu. yego Uko byamera kose ntabwo umwana yabyishimira, ntabwo yabyema n'ubundi bakura ku ngufu kigabo gikuru nka Trump cyangwa se urumva ngo bakaba baramukangishije izo Epstein files, noneho akabitinya kugira ngo asove isura ye, asove n'igihugu cyangwa n'ibindi bintu bye n'iki, akemera kujya muri iyo ntambara, kwemera gutangiza iriya cyane ko ntambara. professor yavuze yuko iyi si yacu iyobowe n'imiryango y'ibanga y'umwijima harimo Illuminati, sibyo? Kandi ngo burya Illuminati igizwe n'ibice bitatu. Illuminati igizwe n'igice cya mbere cyo bita abajesuite. Ikigali mubazi ku bajesuite se? yego Abajesuite ni abantu b'Abakristo nyine, n'Abagatolika nyine, Katolika n'Abakristo. Abo bajesuite rero nibo bayoboye Vatikani. Hanyuma ikindi gice ari ikindi gice cyitwa Subtin Frankies, aribo bakontorora Israel ubu ngubu. Tubibutsa ko Israel yabayeho guhera mu 1948 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, yatangiye mu 1939 kugeza mu 1945, hanyuma muri 1948 uruhande rwatsinze nirwo rwemeje ibaho rya Israel, ubwo n'Abongereza n'abandi bari kumwe. Hanyuma ubwo Subtin Frankies nibo bakontorora Israel, akaza abandi bitwa Freemason cyangwa se Framason cyangwa se Freemason uko bivuga, yego cyangwa se Freemason, bo bayobora inzego z'umutekano za Leta Zunze za Amerika. Urumva abo ngabo rero bakayobora n'isi yose. Urumva kandi buriya abo bayeminati ngo bagira ukuntu bizera buryo wowe utabyiyumvisha. Bo bizera yuko mu gihe imperuka izaba irimo kuza ikomeye, ngo Israel izaba ari urufunguzo rukomeye, mu gihe cy'imperuka izaba bazayifashisha bakora paradizo. Nuvuga ngo bizera inyandiko, bafite inyandiko zabo bizera ku giti cyabo, inyandiko
yego bizera ku giti cyabo, ushobora kumva ari ibintu biri bizarre, kumva ari ibintu bidashoboka, ari ibintu bibi cyane, cyangwa ushobora kubibona ari bibi, cyangwa ukabona n'ibintu bitabaho bidashoboka, ariko barabyizera babafura amaso, bakaba aribo bagira gute, aribo bayoboye isi muri iki gihe. Bakaba rero ubu ngubu umuprofesa avuze ko Irani ishobora kubakubita hasi neza neza. yego Kandi koko urebye aho intambara igeze, birashoboka kurabona niba batangiye gusaba ubufasha se, yego basaba ubufasha kandi baravuga ngo turamukubita mu minsi 2. urumva ni ibintu byigaragaza. yego unyemerere mbanze nkubaze kano kantu gatoya. Mwanya w'ibibazo ntacyo. Yego. Ngira ngo abantu bumvishe icyo Professor Diange yavuze kuri iyi ntambara nk'umuhanuzi afata amateka akayagereranya n'ibiriho ubu ngubu n'ibyashize, agakuramo ibizaza, kandi aho yabikoze hose byagiye biba. Urumva yavuze ko ntambara Vietnam ko Amerika izatsindwa, yaratsinzwe. Yego. Yavuze ko Afghanistan yaratsinzwe Amerika. N'ahandi henshi n'ibindi byinshi yagiye avuga bitari byo mu by'intambara byagiye bibaho. Yego. Ruvuga ngo ubu ngubu rero bamubazaga bati ko Irani itarimo gutsinda, ahita bari ku Irani ahubwo irimo gutsinda.